Menteri Rang Ba ke Jela Asam Himanta Biswa Sarma, oleh pemenang ba ke Sarkar Asam. Kan sasi maupun no kat kum ke notifications ke Sarkar, ba kat nyutrik jom na wing kat kandai sound pewai. Ba pentikna ba ke blok 1 bat blok 2, kin habit hawes karbi onglong hapo upur usam ke karbi along autonomous council ke AAC. Himanta ol pemenang yakni ha ke jinglang bat keseng jong kipat karbi ke belalong ha ke singsa jan. Hadin ke jingjiai snam dangshin ha tapat balatip kum kala pangap kabla shim ya ke wai kem simbriu menteri rang ba ke jela ul pentip ba ke sarkar jela kan sa shim ya kilat jingeda ki baklan bat ke jingte ya ki kam penroi ha tapan ba kan thup ya ke jingbu ya ke battalion skam barok shirta kapan a jingeda ha ke nigathan uwai briu na tapat uba kateng u oriwal stimung sa pesan snem ulayap ha ke jing kelumar ke belajia ha pedeng kipat karbi bat kipat penar kasnong lapangap dangshin kani ke jingjia kalajia ha kapor ba kipat ba nong snong kala pangap kidang let out ke ba lang ba pedeng ke jing pahra ki pulit handrai ke kenhun kipat karbi ki lawan mi kan san ben bentut ke balalam sha ke jing ya shok bat boy ke jing yap briu ka jing kular jong menteri rang ba kalawan kum ke jubab ya ke dorkas bal IT ta ki babun kiseng ki samla pule karbi menteri rang ba ulepen bena ya shibun kilat jing yada da ke jing temu ban wanra ya ke jing suk bat pentikna ya ke bahagamiat jong kinong snong ha ke ni ke than kaput ke bajur ke jing ya kenan kum si benta na ke jing kular Himanta ong ba ke sarkar kan sebu no ya ke battalion skam ka ba shirta ha ke snong tapat la pangap ban paklan ya kilat jing yada ka long ying oriwal stimung kan yo ya ke song pisa bash peulang bat ke kam sarkar hapo ke karbi anglong aton Moscow sil na lor kilat jingeda Himanta ul pemenaru ya sinjam ban peklan ya kilat ajing sumar ka pule dangle bat kijing tei ha kisnong kaput kularu ba unsalet hi dalade sya tapat lapangam ha unai wing ban pethu ya kijinglong jingman ha kene kisnong